Ngon này tụi slogan hàng quân senang deh. APL Chelsea long live. APL Chelsea long live. Six schedule long live. Six schedule long live. Tribal unity long live. Tribal unity long live. Jay Qatar long live. Jay Qatar long live. APL Chelsea long live. APL Chelsea long live. No to namaste. No to namaste. No to namaste. Hempret long le big. Hempret long le big. APL Chelsea bài nằng mơ. APL Chelsea bài nằng mơ. APL Chelsea long lên. APL Chelsea long lên. Jay Qatar long lên. Jay Qatar long lên. Tribal unity long lên. Tribal unity long lên. Six schedule long lên. Six schedule long lên. APL Chelsea long lên. APL Chelsea long lên. No to namaste. No to namaste. No to namaste. Cho ít bóng. Alam itu Qatar আমি জয় যুদ্ধ করিব লাগিব। আর নাসি দিলাম কে পিনিং গেল পিনি ইতল কাটো কাটা ini si infinity donang ili tom ek helong ri pe jogi pulutang te ili tom asong ke dai isi venno adak jog si tom je ka thar sar phan pe haina pot chokedi Asia porlam do pot po lam than sing tong kok pot ili tom ke chetong bobi pot mo along ka pre dim put thot tom chetong sunang sita bot ke jawani ke jok ka hor do video choro lotadom Sportsman han lihat kero pilot alang li lame khana bon kadoi dar jun lo kadi election ahut vote ke jara ahut ini tum hor jun nang lapen ini om seta men tum oi sana di mana ni dopa BJP amai ke meeting nang do noi bharat phonang pipo suri sinang pipo pusi ke bai ke uni ke chingrun kali mana Etiala meritum ning to nahi Kardia buk Dakche jongla pulote tum Ke haida bisila Ke non tibasa Boro Adibasi Non Okomia hilondia tum Non itu malong doyan Ade Ki hai hede je Allah mamasi Abe Pros Non yute Non iti Pilih tum Alabar so election lagi Dan elong rintuk cerai komcip nangcim Lori lok bani tum cerai komcip nang informasi Pini jalangan Ile tum kancip kerang ikpen kewan Kali malala Dan ambong Komande abang jong simo election na porahut BJP atum Nang itu mapang Isi sodak nak arom luk abirta tu Halo so abirta kala hello Nang lipini meeting lang dun pulote lang khan ek chala sot alam bobang Es nisya tum nom ini to aphanang pacetan dunia bhag Ili tum লগতে মই আজি সভাত উপস্থিত সকলো ৰাইজলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ আগৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ পাৰ্টি হিচাপে আমাৰ মাননীয় কাঠাৰ ছাৰক আপোনালোকৰ ওচৰত ঘোষণা কৰিছে এতিয়া ভাবিছে অলপ চাউণ্ডটো দিয়ক কেনেকেনো পালেহি ইয়াৰ কিছু অলপ বুৰঞ্জী আছে মই খুব চুটিকৈ কৈ যাওঁ মই অৰিজিনেলি ব্ৰাহ্মিছ মই মান মানুহ যাক কয় আৰু ডিউৰিং আহোম পিৰিয়ডত থাকি গ'ল মোৰ ফ'ৰফাদাৰ্ছ তাৰপিছত কাৰ্বি আংলঙত পিছত থাকি মেলি ইয়াতে
ini udah tujuh.